Sintshontsho. Yebo gogo. Uvela ngaphi lapha? Sivele endlini ngale sifike silidinga kwathiwa lezokukha amanzi esirijini. Kodwa esirijini sibili gogo. Lihlezi kuhle bafana bami emaflatini. Thina lapha siyadubeka. Inyanga yonke Sintshontsho. Akubonwa amanzi lapha Inyanga. Abuye ebusuku. Ngithe ukunatha nguyu nakaThembi. Kambe ngilonana uzawona Thembi. Ifuna ukuthi ngiyayikilina ngani Sintshontsho. Kanti ke lo hamba la ngubani? Alo ngumngani wami gogo. Kuthiwa ngugogo wami. Ngibe. Batayi uza ngenzela okunye. Owamawigi Sintshontsho. Hayi kungasenani. Gugu thwala ke mntana mina bembuyele nkatha yami. Uzathwala ngewiki yakho sihambeni ngekhaya. Sintshontsho uthi ukuthi lina lehlile kuyakhe gogo isibhorano something. Bengakwazi ukuthi gogo ukha amanzi endaweni enje So mina sekumele ngithalane lamasu ekha. Futhi nje mina ngcono ngedinga ijaha ngibe Harare khona. Ngakumela lo gogo wami. Kathi kuyini? Mbijana Harare. Hawu, mana nhle ngiconnect lo bamncane eGoli ngapha. Sikhulume lawo bonke. Uconnectani Sintshontsho? Ngidubeka ngisonze nje. Mina ngiyafa ngezana lo mntana unami. Ngecovid lenje. This message about the Bulawayo Water Crisis 2020 has been brought to you by #TheWalk, an international development and aid community organization. Please help us support the Bulawayo Initiative for the restoration of water sources and the provision of clean and safe water. Donate to #TheWalk Bulawayo Water Crisis Relief Aid by visiting our GoFundMe link shown on your screen. You can also send us an email at thewalkinternational1@gmail.com. You can also request us to send you a donation link via our Telegram or WhatsApp number, which is +1 416 890 7844.